انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیک و با سعادت. انتخاب من دانشگاه ملی تاجیکستان. سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی ما را راجع به معرفی اختصاصات دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه میدیم. در صحبت امروزی ما اشتراک دارند سفرگل آدینه‌زاده، نامزد علم‌های فیزیک و متمتیک ددسن، دکان فاکولته مشترک دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسه تحصیلات عالی کسبی بلاروسیا. ما شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم و از شکل برنامه ما شما خبر دارید. میدونید که هدف برنامه ما معرفی اختصاصات دانشگاه ملی تاجیکستان است. یعنی در فاکولته مشترک کدام اختصاصات هستند و در کدام سمت‌ها شما متخصصان را آماده می‌سازید. تشکر، سپاسگزار هستم از تکلیف شما. فاکولته مشترک دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری بلاروس هنوز سال 2015 تأسیس یافته است. هدف اساسی تشکیل یافتن این فاکولته آماده نمودن متخصصان برای هدف چهارم استراتژی، یعنی که صنعت کنونی کشور می باشد. در فاکولته از روی 12 اختصاص داوطلب قبول می نمایند. مثلا از روی کلاستر یکم امنیت کامپیوتری که متخصصان را برای ساحه حفظ اطلاعات و حفظ کامپیوتری، انجینیر برنامه‌ساز، مهندس برنامه‌ساز تیار می نمایند که 2 سال خوانش در دانشگاه ملی تاجیکستان و 2 سال خوانش دیگر در جمهوری بلاروس در دانشگاه دولتی بلاروس ادامه می‌یابد و دیپلم را دانشگاه دولتی بلاروس به آنها می‌دهند. نگفته نماند که دانشگاه دولتی بلاروس با 1% دانشگاه‌های پیشرفته جهان شامل می‌باشد. باز در همین ساحه آیتی تکنولوژی باز 2 اختصاصی دیگر داریم، این متمتیک و تکنولوژی انفرماسیونی که متخصصان را برای ساحه ساختن وب زمینه‌ها برای تلفن‌های موبیلی، یعنی انجینیر برنامه‌ساز برای تلفن‌های موبیلی آماده می‌نمایند و انفرماتیک تطبیقی که برای تمام ساحه‌های کشور برنامه‌ساز، انجینیر، مهندس، پروگرامیست تیار می‌نماید. غیر از این ما داریم تکنولوژی‌های انرژی ثمربخش و منیجمنت انرژتیکی که برای ساحه انرژتیکا انجینیر تکنولوژ را تیار می‌نماید. باز داریم تکنولوژی شیمیایی ماده‌ها، مواد و مصالح غیر ارگانیکی که اختصاصی انجینیر شیمیک تکنولوژ را می‌دهد که در ساحه‌های لابراتوری‌های شیمیایی غیر ارگانیکی کار و فعالیت کرده می‌توانند، خصوصا در ساحه معدن‌های زیرزمینی از قبیل نفت، گاز و غیره ها. از روی کلاستر دوم ما قبول می‌کنیم داوطلبان را با اختصاص لوجستیکا، یعنی اختصاصی در ساحه لوجستیکا، حمل و نقل، ترانسپورت و قبول می‌کنیم داوطلبان را با اختصاص سیاحت و مهمانداری که هر دو این اختصاص نیز برای جامعه بسیار مفید است. از روی کلاستر چهارم قبول می‌کنیم داوطلبان را با اختصاص پسیخولوژی عملی که در تمام ساحه‌های مختلف همچون پسیخولوژ، آنالیتیک کار کرده می‌تواند. از روی کلاستر پنجم می‌توانیم قبول نماییم داوطلبان را با کار طبی بیولوژی که متخصصان را در اختصاص بیولوژ آنالیتیک، میکروبیولوژ تیار می‌نماید که از لابراتوری‌های خونی سر کرده تا لابراتوری‌های صنعتی دارویی کار و فعالیت نمایند. باز تیار می‌کنیم تکنولوژی شیمیایی ماده‌های ارگانیکی
ки онҳо низ метавонанд дар лабораторияҳо кору фаъолият намоянд. ғайр аз ин дар кластери панҷум қабули довталабонро ба ихтисоси ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ қабул менамоем ки мутахассисонро дар ихтисоси муҳандис эколог, яъне инженер эколог тайёр менамоянд. хеле хуб аст. акнун табиист ки шумо соли гузашта факултети муштарак соҳиби бинои нави таълимӣ гардид. бале ва имрӯз кадом шароитҳои дигар барои таҳсили бомуваффақи мутахассисони оянда дар факултет мавҷуд аст? рости гап ҳамин 12 ихтисосе ки мо довталабонро қабул мекунем, донишҷӯёни мо дар тамоми факултетҳое ки лабораторияҳои замонавӣ муосир доранд таҳсил менамоянд. зеро дар мо фақат ду маркази инноватсионӣ дорем. яке аз маркази забони беларусӣ ва технологияи инноватсионӣ ва дуюм маркази компютерӣ мебошад. умедворам ки дар солҳои наздик зина ба зина дигар марказҳо ва лабораторияҳо кушода мешаванд. айни ҳол масалан кори тибби биологӣ мо дарсҳои амалӣ ва назарияро дар факултети тиббӣ мехонанд. ихтисосҳое ки химия ба соҳаи химия марбут ҳастанд дар лабораторияҳои факултети химия таълиму тадрис менамоянд ва тамоми олимони соҳаҳои химия, биология ва математика, иқтисодиёт, олимони соҳаи ҳамон факултетҳо омада дар факултети мо дарс медиҳанд. хеле хуб аст. таҷрибаомӯзии ҳамин донишҷӯёни шумо дар куҷо мегузарад? масалан ихтисоси кори тибби биологӣ дар пойгоҳи таҷрибаомӯзии такоб бо ҳамроҳи факултети биология ва тиб ва химия дар пойгоҳи лаборатории факултети химия, ихтисосҳои амнияти компютерӣ ва математика, технология информатсионӣ ва информатикаи татбиқӣ ҳам дар факултети худамон ва ҳам дар факултети механикаю математика мегузарад. хеле хуб аст. ва акнун тавре ки асобати шумо бармеояд 2 соли таҳсили донишҷӯён дар Тоҷикистон сурат мегирад, 2 соли дигар дар ҷумҳурии Беларусия. ин яке аз имкониятҳои беҳтарини дар хориҷа таҳсил кардани донишҷӯёни мо мебошад. ман мехостам донам ки ҳамин таҳсилашон дар донишгоҳҳои Беларуси ба кадом забон сурат мегирад? таҳсил дар факултети мо ба забони русист ва дар ҷумҳурии Беларус низ бо забони русӣ идома меёбад. намояндагони ҷумҳурии Беларус тез бо донишҷӯёни мо вохӯрӣ мегузаронанд ва дар ҳар як вохӯрӣ онҳо таъкид менамоянд ки вақте ки шумо баъди курси якум ба ҷумҳурии Беларус барои идомаи таҳсил меоед, мо метавонем дар курси дуюмӣ шартнома бо корхонаҳои саноатӣ бандем ва шумо метавонед дар он ҷо фаъолияти худро нишон диҳед ва аллакай шартномаи байни донишҷӯ ва ҳамон корхона мешавад ва донишҷӯ метавонад бемалол нимбаст дар ҳамон корхона кору фаъолият намояд. хеле хуб аст. акнун шумо ба довталабон чӣ муроҷиат доред? метавонам гӯям ки довталабони азиз, агар хоҳед ки саҳми худро дар ҳадафи чоруми стратегии кишвар саноаткунунии мамлакат дошта бошед ва агар мехоҳед ки 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшуносӣ ва риёзиро дар амал татбиқ намояд, марҳамат ба факултети муштараки донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо муассисаҳои таҳсилоти олии Беларус ки имконияти бештару фарохи омӯзишро барои шумо муҳайё месозад. мо ҳам ба ҳамин даъвати шумо ҳамроҳ ҳастем муаллими азиз. мо довталабон хоҳиш мекунем ки агар мехоҳанд ки соҳиби ихтисосҳои замонавӣ гарданд, агар мехоҳанд ки дар бозори рақобатпазири кор соҳиби тахассуси хуб бошанд, ба имконияти хуби дарёфти ҷои кор дошта бошанд, пас факултети муштараки донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Беларусия интихоб кунанд. бо ҳамин барномаи навбатӣ мо ба анҷом мерасад. саломату сарбаланд бошед.
انتخاب درست بارگاه علم و معرفت کفیل آینده نیک و با سعادت. انتخاب من دانشگاه ملی تاجیکستان.